Jamalovo punoletstvo obeleženo skandalima. Pravi skandal potresa Španiju, a sve je počeo kada je organizacija ADE optužila Jamala da je na proslavi svog rođendana angažovao osobe patriotskog rasta kao vid zabave. Organizacija je to nazvala dehumanizacijom i zatražila odgovor od organizatora i predstavnika Lamina Jamala. Ali to je samo početak. Gostima je lokacija događaja otkrivena tek nekoliko sati pre same žurke, dok je kompletno putovanje, uključujući privatni avion, hotel i hranu, bilo u potpunosti organizovano i plaćeno. Prema navodima, pozvano je između 50 i 100 zvanica, među kojima su bili igrači Barcelone, muzičari, popularni influenceri. Pravila su bila stroga, fotografisanje i snimanje je zabranjeno. Čak i Ice of Speed bio pozvan, ali mu je zabranjeno da streamuje ovaj događaj. 22-godišnja španska manekenka Claudia Calvo otkrila da je ona dobila poziv, ali pod vrlo čudnim uslovima. Ponuđeno je između 10 i 20.000 evra, a traženo je da dovede i druge devojke. Prema njenim tvrdnjama, Jamal je za žurku zahtevao 12 devojaka, a glavni kriterijum bio je, tražili su plavuše sa specifičnim dimenzijama grudi, izjavila je Claudia. Ono što je trebalo da bude glamurozna proslava punoletstva pretvorilo se u ozbiljnu PR krizu koja je podelila javnost. To ga jedni brane kao dete koje samo živi svoj san, drugi ovo vide kao upozoravajući znak ozbiljnih problema.